Dame i gospodo, dobro večer. Dobrodošli u mini serijal Srbija i samo Srbi Cup 2025. Večeras vas vodimo kroz uzbudljive trenutke četvrtfinalnih mečeva, borbe gdje se odlučivalo ko ima snage za sam vrh. U prvom okršaju gledamo duel titana. Dva igrača, dva stila. S jedne strane upornost i stabilnost, s druge instinkt i najveći procenat pobjeda u grupi. Lazartijev, 6. na tabeli. SG 7. ali sa lavovskim srcem. Prvi meč završio se dominantno, 7-2 za Lazara TF-a. Ali ono što ste gledali bio je spektakl, 4 minuta drame i borbe za svaki poen. Publika je disala zajedno sa igračima, a loptica letela kao metak. Na kraju Lazartijev odnosi pobedu i prolazi u polufinale. U narednom susretu gledamo još jedan uzbudljiv duel, Com85 PFC protiv Stustuna 121, meč koji je od samog starta obećavao spektakl. Prvi susret završen je ubedljivom pobedom Com85 PFC rezultatom 7-2, ali ono što ste upravo vidjeli, to je bila prava teniska drama. U drugom meču Stusto 121 je pokazao zašto se ovakvi turniri igraju do kraja. Na rezultatu 5-0 za Com85 PFC mnogi bi pomislili da je kraj, ali Stusto 121 se nije predao. Vezao je 4 uzastopna poena, vratio samopouzdanje i unio napetost do posljednje loptice. Publika je ustala na noge. Svaki poen, svaki udarac, svaka sekunda bila je borba volje i fokusa. Ali iskustvo i mirnoća Com85 PFC-a na kraju su presudili. Pobeđuje rezultatom 7-4, ukupno 2-0 i zasluženo prolazi dalje, pravo u polufinale. Srbija i samo Srbi Kupa 2025. U trećem meču, dame i gospodo, gledamo pravi specijal. Ovo nije samo meč. Ovo je priča o zajedništvu, poštovanju i istoriji. Jer kada se na terenu nađu Miške Serbe 1 i Icko, to nije samo duel, to je sudar dve sile, dva sveta i dva pogleda na igru. Oni su deo kluba od samog početka. Jedan, lider i simbol stabilnosti. Drugi, pionir, čovjek koji je nosio grupu kad je bila mala, kad se verovalo više u tim nego u poene. Dve legende, različite u stilu, ali jedinstvene u cilju. Obojica imaju istu misiju, da podignu Srbija i samo Srbi među najbolje klubove sveta. Valja napomenuti, Icko je svojevremeno izgubio nalog sa preko 28.000 trofeja. I sada, sa novim profilom, ponovo gradi, ponovo se bori. Nije bio na nivou turnirske forme, ali njegova želja i energija pokazuju da će se vratiti jači nego ikad. A Miške Vara siguran, fokusiran i smiren. Kao pravi kapiten odigrao je meč bez greške, kontrolisao ritam i završio posao profesionalno. Rezultat 2-0 u setovima. Miške SRB1 prolazi u polufinale, ali ono što ostaje iza ovog meča, to nije samo pobjeda, to je simbol klubske snage, prijateljstva i tradicije. Dame i gospodo, ovo je Srbija i samo Srbi Cup 2025. U četvrtom meču, u večernjem terminu, najprijatnijem za igru, gledali smo duel nove i stare legende kluba. Obojica već dobro poznati svima iz serijala Power of Our Club na Instagram kanalu Liderer 369. Dame i gospodo, Poatan protiv Žeksa. Dva stila, dve energije, jedan cilj. Prolaz u polufinale. U prvom setu Poatan pokazuje zašto ga zovu mašina za ritam. Siguran, precizan, bez mnogo grešaka. Rezultat 7-1. Ali u drugom meču, stara škola uzvraća udarac. Žeks dodaje gas, pogađa gotovo svaku liniju i podiže nivo igre na viši stepen. Rezultat 7-5. I sve je spremno za odlučujući treći set. Treći set doneo je ono što pravi šampioni pokazuju, kontrolu i hladnu glavu. Poatan uzima inicijativu, vodi igru i rutinski zatvara meč rezultatom 7-3. Tako Poatan postaje četvrti polufinalista Srbija i samo Srbi Cupa 2025. Publika na nogama, energija u vazduhu, a atmosfera kao da najavljuje još veći spektakl. A sada pitanje za sve vas. Kako mislite da se završilo polufinale? Ostavite like, komentar i ne zaboravite da pritisnete zvonce jer uskoro stiže sljedeća epizoda. Polufinale, Srbija i samo Srbi Cup 2025. Do tada, sportski pozdrav od Lider studija.